Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize nanone igicamunsi cyiza igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku gicamunsi cya tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ni mu gihugu cy'u Burundi n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukomeje kutavugwaho rumwe. Benshi bati yageze mu bitaro bya Kirahe Hospital, abandi bati murabeshya nta kuri kwaya makuru, ariko nyamuneka tubazaniye idonido ry'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no ku buzima bwite bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka ubuzima bwe bwaba butameze neza. Ni nyuma yo kugaragara mu ruhame ubwo ku itariki ya 25 ikoraniro kaminuza ryateranaga ndetse bikarangira Reverien Ndikuriyo yemerewe kongera kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, birakekwa yuko amaruzi yaba yarabaye amaruzi. Amakuru rero akomeje kugenda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ku bijyanye n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hakomeje gukwirakwizwa amafoto n'amashusho bivuga ko agaragaza Perezida wa Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi mu modoka imujyanye kwa muganga mu buryo bw'igitaraganya. Aya makuru kandi yakwirakwijwe cyane guhera ku wa kabiri tariki ya 23 nibwo benshi tariki ya 28 ni ku itariki ya 27 nibwo aya makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse bikaba byamaze kugenda bitera impungenge bamwe mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi politike yo mu karere. Nubwo aya mashusho kandi akomeje guhererekanywa, nta rwego na rumwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ruragerageza gutangaza aya makuru, ariko nanone bikavuga yuko ibi bishoboka cyane kubera yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri iyi minsi murabizi neza ubwo yasabaga bamwe mu bayobozi ndetse n'abarwanya shyaka ba CNDD-FDD kumugira ku mavi no kumusengera, nyuma yuko bari bakomeje kumubaza niba koko aziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nta kindi kintu yagombaga kubabwira, yabasabaga yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, ariko nanone bikavugwa yuko yaba arakekaga yuko ubuzima bwe bwabugiye kujya mu kaga by'umwihariko. Ubu rero harimo harakekwa yuko haba ari amaruzi akomeye cyane yaba yarahawe uyu mukuru w'igihugu, cyangwa se ikindi kirimo kiragenda gikekwa. Biravugwa yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma, ndetse muri iyi nkuru nitumara kuyibabwira turongera tugaruka ku kijyanye nanone n'indi ntambara ikomeye cyane yavutse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye, aho bivugwa yuko uyu mugabo nyuma yo kugereranya ubutegetsi bw'abarundi yuko agaragaza yuko iterambere iki gihugu cy'u Burundi cyagize, yaba amashanyarazi, yaba imihanda, amasoko ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byagezweho muri iki gihugu cy'u Burundi byari kubwabagaza, ndetse imbwirwaruhame yo bigaragara yuko bamwe mu badede itigeze ibashimisha. Ku ruhande rumwe uwo bita Denis Bucumu nkuru nziza we arishimye arabyinira ku rukoma kubwo gukubita hababaza kwakozwe na Reverien Ndikuriyo, ariko nyamuneka Angelina Ndayishimiye we ntago abyumva cyane, aravuga ati mwaba murimo muransebereza umugabo, ntago ibi ngibi bishoboka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bijya iwandabaga, byinshi bitavugwaho rumwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kirahe Hospital. Ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregewe Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agererwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregewe Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi naho nago bihagaze neza, ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka hagati ya Perezida y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ku itariki ya 25 ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza, yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cya Bagaza.
Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abahezanguni bo muri CNDD FDD barimo n'umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo, ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima. Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikure kuba abaye umugambwe CNDD, umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikure yo murabizi neza yuko mbere yuko perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikure yo yaba arimo arashaka kwigumura kuri perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikure yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonerakure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko hari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika, Gervais Ndirakobuca. Benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mu mvugo muharabitse cyangwa se no kugira bamuharabike. Ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi mu by'ukuri bimumereye neza, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko ibyo byose biri kuba nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri avuye muri iri koraniro kaminuza, ubwo yaterananyaga mu by'ukuri imbaga, ubwo hatorwaga umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, ndetse muri iri koraniro kaminuza niho hagiye hamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri muri CNDD FDD turi buze gukomeza tubabwira andi makuru akomeje kugenda avugwa, tubabwire yuko kaga cyangwa se perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yuko ubuzima bwe bwasa naho bugera aho bumugora. Murabizi neza yuko bimeze nka hari umuco kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo umuperezida ajye ku butegetsi asoze manda ze aveho amahoro, ntago birakunda mu gihugu cy'u Burundi. Iyo hatabaye kudeta perezida apfa akiri ku butegetsi. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bituma benshi mu basesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye iyi ngoma agomba kuba ashaka kwiyamamariza ashobora kuzayisigaho agatwe. Munabyibuka mu mwaka wa 2015 urubyiruko rwo rwangaga yuko Petero Nkurunziza yiyamamaza kuyobora CNDD FDD inshuro ya gatatu. Urubyiruko rwirayi mu mihanda, ntabwo uyu mugabo ngo ni Petero Nkurunziza yigeze amara umwanya, nawe yahise yicwa, yarapfuye. Nubwo amakuru agaragaza yuko yabarishwe na bamwe mu bakadire bakomeye cyane muri CNDD FDD, ndetse n'uyu perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari mu bashinzwa urupfu rw'uyu mugabo. Biravuga yuko rero uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza yaba agiye kwihorera noneho perezida Evariste Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye nawe akababara nk'uko uyu mugore umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza nawe uburyo yababaye. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye. Ariko nanone indi ntambara yavutse hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikure ku bijyanye n'ibyaje gutangazwa ubwo mu by'ukuri ibi byose byari birimo biraba. Murabyibuka neza ubwo ikoraniro kaminuza ryari ririmo uyu mugabo
ngo ni Reverien Ndikuriyo yaceje bikomeye cyane cyangwa se yashimagije uwo bita Abagaza avuga ati ibikorwa remezo byose igihugu cy'u Burundi gifite byose nibyo kubwabagaza ibitarashimishije habe na gato Angelina Ndayishimiye mu by'ukuri bivuga yuko rero yaba yaratangije intambara ikomeye cyane yo kugira ngo uyu mugabo yirukanwe muri aspect zose cyangwa se mu nzego zose z'iki gihugu cy'u Burundi yewe no muri CNDD FDD arebe yuko yakirukanwa. Rero bikavuga yuko ukuguhigana kw'aba bantu babiri byaba ari byo birimo biragenda bituma n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye ari we urimo uragenda abigitambo. Biravugwa yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru uko bukeye nuko bwije, turababwira uburyo ibintu bihagaze. Gusa ikiriho cyo mu makuru tugenda twakira namwe muri bibone ku mashusho nuko mu by'ukuri ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kuba buri habi, ndetse isaha n'isaha mwakumva ngo birarangiye. Mu byumve neza ibiri ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi, nyamuneka ntago byoroshye habe na gatoya. U Burundi birasa naho bwagarutse mu myaka yahashize, nubwo intambara irimo iragaragara mu badede, nuko nanone indi ntambara ikomeye cyane yadutse mu gisirikare cy'u Burundi. Ubu igisirikare cy'u Burundi bararwanira kumarana kugeza aho abasirikare b'igihugu, murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Somalia, abo ni bahawe imishahara yabo. Murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Kongo kugeza izi saha imiryango yabo nta kintu na kimwe irabona. Hari n'abagiye bagwa muri Kongo ibiziga byabo ntibyataha ntibyagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse benshi banavuga yuko ariyo mpamvu yatumye uwo bita Prime Niyongabo asuzugura umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yari amusabye kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ubwo ma 23 yari maze kwikura mu mujyi wa Uvira. Uyu Prime Niyongabo yashatse kubyanga, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha autorité ahabwa n'itegeko nshinga. Prime Niyongabo ngira ngo uno wari umusimburi yari yamaze kugenda amenyekana. By the way, murabizo bita yitwa Ndegeya Diomede, uyu nguyu ni Brigadier General, nawe n'umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Harimo n'abandi basirikare bagiye bakomeye bose bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba arimo arategura kuba yabasimbuza uyu mugabo Prime Niyongabo. Ikindi kandi mubyibuke neza yuko iteka rya perezida ryemerera perezida guhindura umugaba mukuru w'ingabo mu by'akanya gato, mu gihe ashaka kugiraho ajya yemeye kuba yafata umugaba mukuru w'ingabo akamuhindura agashyiraho undi, kubera kwikanga kudeta yuko Prime Niyongabo mu by'ukuri yafatanya n'abasirikare bakomeye bakaba bakora kudeta. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo agiye kujya hanze y'igihugu mu by'ukuri Prime Niyongabo amwambura ubwo bubasha bwo kuyobora ingabo akaba yabihereza undi musirikare. Rero izi ni ntambara zikomeje kugenda zisa naho zigaragara mu badede, ariko nanone benshi bakavuga bati ntarirarenga umwaka wa 2027 uzagera habonetse byinshi. Ubwo byo ni ibibazo bya politike ndetse no gusubiranamo ko abadede n'abandi banyepolitike ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ntago tuba tugarutse nanone ku kijyanye n'ubuzima bwite bw'abaturage, yaba imibereho myiza y'abaturage, yaba ubukungu butifashe neza, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo byugarije abaturage b'abarundi, iterambere rikeya. Ibyo byose nibyo byose bikomeje kugenda byirunda ku mutwe uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, ndetse pressure ikomeye cyane akayiterwa nabo bafatanyije kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD. Abagabo barimo Agathon Rwasa, barimo Reverien Rufyiri, barimo uwo bita Ndikumana, uwo bita mu by'ukuri Ndikumana Faustin Ndikumana. Aba ni abagabo bamaze kugenda bahaguruka bagaragaza yuko mu by'ukuri iri shyaka rya CNDD FDD batareka ngo rikomeze ryica igihugu ndetse rikomeze rigende ryoreka abaturage, mu gihe abarundi ubusanzwe ari abakozi. Ndetse amakuru ya anagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi mbere y'igihumbi 1994 cyari igihugu mu by'ukuri kiri kure cyane, u Rwanda rwaricaraga rukiga. mu byumve neza, ahangaha umunyarwanda wabaga ateye imbere ashaka gukora ubucuruzi, yewe n'ushaka kujya kurya amafaranga yajyaga ku kiyaga Tanganyika i Bujumbura. Ujya gukora ubucuruzi yajyaga i Bujumbura kujya kuzana ibicuruzwa. Murumva, mu byumve neza. Ariko izi saha biratangaje kubona ubutegetsi bw'abadede bugeze ku ngoma, ariko imyaka ikaba igiye kuba 6 Perezida Evariste Ndayishimiye ayoboye igihugu nta muhanda uri ku rwego rw'igihugu cyangwa se national road aramurika byibura ngo amurike agaragaze ko mu by'ukuri uwo muhanda wakozwe. Usibye n'umuhanda nta n'ikindi gikorwa remezo na kimwe turabona, usibye kujya kugaragara mu birombe by'amabuye y'agaciro agaragaza umwimbo wagiye uboneka, ndetse akomeza kugenda anizeza abaturage b'abarundi yuko ejo ari heza. Ariko mu by'ukuri bo bakitekereza mu mboni zabo bakabona yuko nta mpamvu yatuma n'ubundi batiheba.
ibibazo biracyari ibibazo kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Gusa ikiriho cyo nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we ubuzima bwe bwaba buri mu kaga mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tubamenyesha andi makuru Repubulika y'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Neva nawe arabizi neza yuko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo iyo gahunda yifite, ni nayo mpamvu ari kumuhozaho ijisho, ndetse benshi nibanatinya kugaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha yaza gutabwa muri yombi. Nuba makuru aravuga yuko kuri uyu mugoroba rwose ubuzima bw'uyu mugabo nawe bwaba bwamaze kugenda bujya mu kaga, nkuko n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi byamaze kugenda bimera. Muraza kubibona mu mashusho turi buze kubasharinga, mubona umugabo bita Reverien Ndikuriyo asa naho ari muri ka ikomeye cyane, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo rwose ashobora kuza kubonekamo igitambo cya politike muri iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone turaza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe umugabo bita Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuba bwaba buri mu kaga. Turebe Denise Bucumu nkuru nziza, abona abarwanashyaka bakomeye cyane muri CNDD FDD, ariko bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza yuko hagati ndani muri CNDD FDD haba harimo abagambanyi, barimo abagabo bakomeye cyane. Turaza kugaruka ku mazina abiri akomeye, turebe ko umugabo bita Reverien Rufyiri, uyu mugabo turaza kumugarukaho, ndetse n'uburyo yaje gukeza uwo bita Bagaza agendeye ku ijambo Reverien Ndikuriyo yatangaje ubwo ikoraniro kaminuza ryabaga ku itariki ya 25. tuze kureba amagambo uyu Rufyiri yavuze by'umwihariko ku butegetsi bwa Kinshasa bw'u Burundi. Benshi bakavuga bati uyu mugabo nawe ubuzima bwe yaba ari kugenda abushyira mu kaga. Ibi yabitangaje nyuma yuko kandi nanone umugabo ukomeye cyane bita Faustin Ndikumana usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede nawe hari ibyo yamaze kugenda atangaza. Ibi rero bikagaragaza yuko izi ncabwenge zitavuga rumwe n'ibikomeje kugenda biba muri CNDD FDD bishobora kuba impamvu yuko biyunze naho muri CNDD FDD abatumva doctrine n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Isaha n'isaha mwakumva ngo mu gihugu cy'u Burundi harimo harabera akantu. Turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe ngo ingabo z'abarundi bihagaze bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bakomeje kurwana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Tuza kugenda tureba ugutoroka gukomeye cyane gukomeje kwibanda muri iyi minsi mu gisirikare cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite. Ese mwebwe mudutega amatwi murabona Perezida Evariste Ndayishimiye mu mbonize na Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri bari kumwe nk'abantu, cyangwa se haba harimo kugenda habonekamo ikintu kijyanye nko guferana? Kuko turababwiza ukuri isaha n'isaha muzumva ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaseze muri CNDD FDD mu gihe ibi ngibi bizaba bikomeje kugenda bigaragara. Turakubitira nanone ku mugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo benshi bagaragaza yuko afite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ntiteranye. Mu by'ukuri njyewe namwe mu neza amatwi ndagira ngo muze kunkandira subscribe, mudukande like, share mu by'ukuri kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo reka duhere ku makuru rero avuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yatawe muri yombi. Ngira ngo muraza kugenda mumenya ukuri kuri aya makuru. Impamvu ni iyi, nuko bivuga yuko uyu mugabo yaba ari inyuma y'ibyihishe mu ntare rushatsi, cyangwa se muri bamwe mu bakozi bo mu ntare rushatsi bivuga yuko bagize uruhare mu kuba Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhumanya. Ngira ngo mu makuru yabanje twababwiye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba aremiye, kubera yuko mu by'ukuri nyuma yuko ikoraniro kaminuza risoje uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwahise busa naho butamera neza. Bikavuga yuko rero biri kugenda bishinzwa umugabo bita Reverien Ndikuriyo waba warakoresheje bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntare rushatsi. Rero bikavuga yuko abangaba ari bo baba barahaye, cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari wo waba warakoresheje bamwe mu bakozi bakora muri ntare rushatsi kugira ngo bagirire nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu rero biravuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse aho bivuga yuko polisi kominari cyangwa se polisi y'iki gihugu cy'u Burundi yaba yamaze kugenda imufata imuta muri yombi. Ubwo turimo turagenda dutohoza amakuru mu by'ukuri kugira ngo tumenye ngo byaba bihagaze bite. Uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba afunzwe rero byaba ari akaga gakomeye cyane mu badede ndetse n'abamushyigikiye, aho benshi bagaragazaga bavuga bati nubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya mandara ya kabiri yo kuyobora CNDD FDD, nuko mu mboni zacu zigaragara tutazibona uyu mugabo azasoza manda y'imyaka 5 atorewe yo kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo hagomba kuzaba imirwano, byanga byakunda haracyari igihirahiro muri CNDD FDD, aho nanone hakiri ihurizo rikomeye cyane yugomba gutangwa nk'umutakandida perezida. Ngira ngo murabizi neza kuba Reverien Ndikuriyo yafashe icyemezo cyo gukurira CNDD FDD, abadede bamwizeye n'ubundi ntago bikuweho yuko yava kuri wa mwanya ko umuyobozi mukuru wa CNDD FDD ngo umwanya ariho uyoborwe n'abandi, none we abe yatangwa cyangwa se yahabwa ikizere na CNDD FDD
ajye gutangwa nk'umukandida perezida. Ariko benshi baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose ntacyo yabamariye, ariko ararwana intambara kugera naho bishobora kuzamo amarozi no kwicana kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri abe yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Mwarabibonye ubwo yakezaga Reverend kuri yavuga bati dore nguriya umukuru w'umugambwe yararokotse impfu zitandukanye, aturabyibuka neza tukiri hari Igitega, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngari maramwibutsa, ariko ntibikuyeho yuko uyu mugabo bita Reverend kuriyo n'ubundi umugambi asanzwe afiteho kuzaba umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi naho byagiye. Ubwo rero ako ngako kakaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagaragara muri aspect zitandukanye, by'umwihariko muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri mu badede rero barimo barakemburana cyangwa se barimo barashwana cyangwa se batavuga rumwe, ariko mu ibanga rikomeye bakabasha kugenda babihisha. Ariko abaturage bo rwose bashize nyamuneka abaturage b'abarundi nabo gusengerwa. Abaturage b'abarundi mu by'ukuri benshi baribaza bati bazatabarwa nande, yaba abaturage bahura n'ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ibikorwa remezo, ibibazo by'ibura ry'igitoro, ariko tugakubitira mu gisirikare cy'u Burundi ho bababaye bwikube, aho abasirikare b'abarundi barwanye mu gihugu cya Somalia kugeza isaha imishahara yabo ntabwo barayibona, aho abasirikare mu by'ukuri b'abarundi barwanye muri Kongo izi saha imiryango yabo n'izi ngo bari hehe, cyangwa se ayo bakoreyeyo ari hehe. Mu by'ukuri rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri nubwo bukomeje kugenda bugaragaza yuko bafite solidarite n'ubufatanye hagati yabo, ariko nyamuneka ikibazo kiri hagati y'abarundi. Benshi bakavuga bati mu basesenguzi bavuga bati mu gihe aba badede bazakomeza kugenda bayobora iki gihugu, cyangwa se iki gihugu kizakomeza kugenda gifitwe n'abadede, uko byagenda kose nta munsi wa rimwe abarundi bazigera bicara ngo bumve baratekanye, nta munsi wa rimwe abarundi bazigera batera imbere mu buryo bugaragara, kubera yuko ikintu kiriho cyo aba badede abenshi nta nubwo banize, abenshi baribeshya ngo ni abasirikare bari ku mapeti ya za generali, abandi ngo ni abayobozi bakomeye, ariko benshi mu bategetsi guhera ku bategetsi bayobora CNDD FDD abenshi ni abantu bari aho ngaho batigeze biga, batazi ngo bimeze bite, batabasha kujya gukina diplomasi ngo bashakire hamwe mu by'ukuri ibyiza abarundi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ishyaka rya CNDD FDD ryimika injiji rigendeye ku kuba ari abo mu bwoko ngo buyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bikaba mu mpamvu zikomeye cyane zikomeje kugenda zigwirira aba baturage b'abashinga nahe, ndetse benshi bakavuga bati kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kizagobotorwe cyangwa se ingoma ikurwe mu badede, byo bishobora kuzagorana kugera naho nyamuneka bisaba kwitonda, kuko isaha n'isaha biramutse bititondewe byakongera guteza akaga gakomeye cyane, ndetse n'impfu za bamwe mu bantu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kugenda rero mubwirwa byinshi bitandukanye, dukubitire mu gisirikare cy'u Burundi.